Halapai itu kapakamatala. Tapu mo. Halapai itu kapakamatala. Hanane keloa matai mata. Lono atama ke pai hana. Bekatalo moe rotu heilala. Halapai itu kapakamatala. Hanane keloa matai mata. Lono atama ke pai hana. Bekatalo moe rotu heilala. Ewisai, Papakapo, Amasimo no Fuloto, Kaneo, Eneto, Namao Makia Taipono, Naitoko, Eponua, Etupao, Hapai Kioluna, Kemalui, Meoluna, Atongan Yafai, Atuputupua, Utulai, La Tumatana, Matakau, no Vekapakautana, Matangi Mari, Komawafahana, Utokalo Maluko, Hakeana, Utulaina, Utumatana, Matakau, no Vekapakautana, Matangi Mari, Komawafahana, Utokalo Maluko, Hakeana, Ewisai, Papakapo, Amasimo no Fuloto, Kaneo, Eleto, Namau Matia Taipono, Naitoko, Eponua, Etopao, Hapai Kioluna, Kemalui, Meoluna, Atongan Yafai, Otuputupua, Lele Amoe Mai Komokotu, Koe Famelolo Apalai Malu, Sia Tokapoa Alo Italau, Rosea Fatasitu Alfatu, Lele Amoe Mai Komokotu, Koe Famelolo Apalai Malu, Sia Tokapoa Alo Italau, Rosea Fatasitu Alfatu, Ewisai, Papakapo, Amasimo no Fuloto, Kaneo, Eleto, Namau Matia Taipono, Naitoko, Eponua, Etopao, Hapai Kioluna, Kemalui, Meoluna, Atongan Yafai, Otuputupua. Kokorige hufo moa I he talamale fonua mga I talafata ko do pe fa o atu pemihen ka ta mo fa ngamari ko ni he pongpongin ke o atu ta proklama ko ia fatu fonua fo o ai ku mo tatari mai ki ai ku
Whatawanga pe kainga kuongo le rea tu pe tau polokalama ke teki motol ki apin, lawa ki tau wahe I he polokalama koi pongpongin, tā tu hiwa mo whinga ke fix ke lawa ongo atu ka goni ko ilo pe ku ongo le rea tu pe, ko e taha kuni tohi mai ku lawa ongo atu ke teki motol, ka lawa ke kamata tau polokalama. I he howani foki o ku taitai le rea ai whafofonga, Paula Piveni Piukala, o kune ke I fisi ke o lotonga whahoko ni whamasino he malai tāpulu piveni maloi tau mau honi lava ke kau mai ki polokalama me he malai tāpulu kona ku lotonga iai he tainimi whewheha ke piveni whewheha ka fisina he koe lo peku mawhana a hena ku lava ki whai ki whamasino he ahoni pe a kai ki uha Koia maloi tau lava soloi koe tau ki hola mai me suwa ko uha atu suwa hola me ki nendia ne po e lava fagi ki famasino e mo tari pe ki waka ki o forward ki New Zealand hai ku alge ki peste fai Australia a bongbong o to putang bongbong kaku ele au pita anentinia se lau ko e feitu ni e me ai tourism ko ki mai ta bolo ni ko tena rau kau be mo kau le am kau fiso fa mo ta pa ki pa ma si oi ne mahinga ia ke le ko be fatu mo le be fok mo atamai he ai be mo ki fa mo si no hange ko ta pulu mo he me ko ia ko oi ya ai ni folau mai I he tu ko ni te to folau ha ke a pongpong folau mai ki heno alwa ki Australia ko hata mi o ku ke te ke foki fo aku ki tonga ku fe fa le are tu tonga da ni o ku mahino ma tu unga mo ia ke mo foki o kamata fa le are pe mo ke tatali I koe hakani io te u fo tau ia hena to ala ya Australia ho pople lulu ka koe ni tuana tai mine ka ke to ia va fa le are ia ka o whatever ko ha tutu ni fa mau fe ka ak ka mo fa lao mo e tai fa lao ai fonga na fa le ke e fa le ai vote of no confidence o si na ma fa hu in sansin pe time ta be da ma fa hu to ki he se fa le pe na fa nga tai pe ai fa le ai he mau pe se ai mau toi pe koe pe he fa mau o koe u ko tonga tapuni e tatali insanjinia ka pau e mau he fale area e fe mahino aki chendo mena crimen ke tatali ka te nau hanga whawave ai judicial review ke kamata he wika hau ai ko winga e ku ki fe maria o ke taimini pe ku winga e ku folawa ku mahino ia he ke lava ke whawawave haui ha whare area ka uarewa ke au whangatuku ko tu whako ai lao ka paurewa kua ha vote of no confidence of te pire I whare area he kai ke ngofua ke te o mai ha asenita kehe ka arewa kua au whangatuku ai ka whairea ko ngā ko au whangatuku ka koe uhi o ku pore I whakalao ki he whamawanga ai hao hiki ni mai ke tuku ke owe ngawe a ke fonga o mai he lao kai hiki ni mata tipe I o ku ke ia pe o ku whakalao ai a koe ui o te ke a whangatuku ia o te ke a whangatuku e vote of no confidence ai a ko kono tu ia ko he taimini te kai o warewa ko tikrea mai he whamauanga ai a ko lau koe pe he ki hala ki e ta ki politics ni ko fo vote of no confidence e wini o te ke a whangatuku ai ko mari e tau whanonga ko ua mo ke whai la me solo ke o me ke tau teka e ku kai ke tau ma fia ai mea ko toa pe kau whinga before ke tau
ngawa ke tau whanki kasa, ke tau hulu. Tau hulu aki pe, tau ki hala whanonga, pe tau lawa i pe o. I lawa ki sio mama. Kaya tu ko ni Kako ya ko tu e tai mini. Hei kai ke Wong atu be? Piveni wong atu be dai nim pegu moto. Iyo wong mai dai min. Okay. Ai ko tu heta ni mi o ku I vote of no confidence. Ka pau e o vale ku o ku whakaha he whakama anga ia o guna ka ke whakala e whonga na mo ngawe aki. Ai o hinga le vai ki kakai te moto e whoki pe o whai whi process ko e vote of no confidence. Moto e whoki pe o te kamata fo o hono whakahoko e whokotu ai mo e tari me umea ko ia peko pe te mohanga ton pe o palot ki he o whakamalang. Te pe o whakamalang. Oia. Aia, ai ko e ri ko ni leva me foi feito ko na fai foi fe halaki. E na mau mo he ko foi process ia na muy ka to mai o mai que foi konga ko ku fa pare mia. E na pelotoi mo sea que tu fata fa que fonga ngawe. O mai he ko ni sudone ko foi konga fo ke mari ga tu ko fata no ke solo. E ko foi mauanga maheni foki. Ko hopo ana tui ko isiu ko ni na toki we ka to pe he kamata anga he ko we ko o sekula o ngawa ki he fare area sekula ko anga mahe ni lau ta e wango fulu ko fo matala se au o vai ta e wango fulu en so far na fare area na ki ngawa pe me ko sekula pe ko tohi ave takai ana o se hui a foki e tohi ave takai he taimi na o mai ai ka au ai tohi ave takai ke mau famonia nge ko no whakalolo ai rivi me tikolo ai pare mia ko mamao atu pohi wati o ne toa. Ka koe foi taimi ko ia ka ulau ke maari tu peke tatata no ange he foi ai maari ko ka au ai unfold ai umea he na os mahino foke tabune fare area a fitu. He ka bana tabune fare area a fitu na ka ha necessary ke o mai sekula. He kwa he kulotonga stolo ai clockia. Kwa ke lau mahina ni mamao ka ko ta fe mari ni afio he report na o atu ta ko osi. Paka ke toi finanga lo ke tabune fare area ka ava ipe fare area. Pe o mai lo tonga ne ava ko ya o mai ave takai ya. Paka mai ko to ya ave takai ko ya ke whakalolo. Ai ko what it means to me kono whakalolo ka mahanga whaka ata sirini. Mana toi ko taha fokia e ku kavenga aku he ku hoki lo to ke pule ile rei tu hau. Whakapoto I hono whakamore But now pay attention now pito ke funky me go hamea alu no ia I tu hau. E ke au na no for me interest a ka kai tong tu hau. Pa ko me na o hake ke whakau ha uhinga sekula mai me ko ni. Kai ke tapuni fare area. So ke mari go me. He ka pa na o tapuni pe tu ya fitu. Kai ke fema sekula ia pe ka pa na o ma sekula kai ke te fehuia e au ko nga he ko whakau tapuni fare area. Pa ko no foi fehui ko ia pe ha uhinga o mai ai a sekula o te ke tapuni fare area. O unfold mai o mea koe ni. Unfold mai ai tako kai ke ia hat kupu pe he ia e toi tutu ni. Tako kai ke ha mawhai pe ia he lao pe koe ni sutone. Sai. Ako sike maari koe ni. Na os alau ke he sea he na makifa kikihi whare area. Pa nani ngau ke hono mawhai ke ne sat me down. Ka os pe ko ai foi se sin ko hu go no office tang. As of now o te uhinga le ka o faka uhinga ai sekula. Panda mai le alu pe ko ai mahaki tohi.
ko sio pe wai pe ho mon o mai ha ki tohi ke hanga pe fare ale ya o ave ki fa mau anga ke fa mau la hi ke ne hanga o ma hane vi fa don le ka ko ke lo tonga mu se mo ki na hol ma to he me au o ku fa hu le vai ma te ka kono ka fa hu e ma te nia ai ngawe ke celula ai hiki wa henga na fai o pek ke wono ta havalu kana I lo to he wono ta havalu na ke awe ai ke resolution na tari ai ha hiki wa henga ai so ko ang be forma ta life foi mari ko sai ane matenia ave foi point da tau pe o fakalao no ngawe ke sekula ke dispesa hasilini me fare area kai te ke me foi ko ja ko tu ko fa mau he me ko ya o wi kai ke fakalao o kai ke fakalao pe na ai leva fai leva ai defensia ai fare area mo na ko loya me nusila o pehe tokua o kuikai ke aha jurisdiction ai whamaulahi ke whakatotolo ki he ngahi whunga ngā ue ai whare area. Ka koe maari e whuken solo kau I found it very interesting. Koe maari e he nai mo oni a ki mua he ua noa hango fulu. E maratui lahi e mea na aku whinga ke whakatontono e maua whare area. Ai kehe ai ki mua he ua noha fulu mo o se o adiriu nei fai ua noha fulu pe he fa mau nei ko tu ko kupu no wa ko nistu tone he ua noha fulu ki mua he ua noha fulu nei ya ai parliamentary privilege ya oku eko mai o sauni mai o se urea do go te rea mai me ai e so go te double check ipe okay mau sai ya oh okay o ga te eko mai o ya oh okay me okay eko be io solo mahal ko me pe ne ti he so eko ya mahalo o tu possible okay te ten ofe video kai ta siange he fefe le ainda dani mi pe ku fefe ne sound he dani o fefe dani mi viven io ki te siange ai tu ka ke ki le nge ai pe kwa eko que te ki tu about te hu mai porque te login mai okay que tak be he ki o mahalo ki ko me be ne ti he ku anga tu ki ai mo ka tak be ko nga ko pau be ke be he ai tau fe holo me teknologia nga honi ku pure I holo interneti ki ko nga ko ko en kata si ang te humai ko ni ku tu pe sai fe fe da ni mi ne onga tu
O gonga tatanim. Tolo. Yo. Whanongat. Okay. Iyo Oh, ko fa so okay. o mai be tatanim. Oko repeat mai be. Okay, repeat be eh. Koe me ta fa aki koe ni a kuongo le re be a koe ke a me repeat he fa ai goni. Ko di Iyo. mal ko me be ia he me be he internet me ta fa aki ko na koe. O ku E kani ka whanongo be nau. Be ku. ia. E kani ka whanongo be. O awe o te koe kurea. O wari te whaka. Ia, ko nga ka pau te mutohi mai mua pe ku repeat ia to e ongo ko koe ai ta te fitu ka taim ko urea mā piveni pe ku repeat ia tu pe ku ongo le rea tu pe ia o no molo pe ko ni ku tamai u tamai na tolo ku ongo le rea pe ongo no molo pe Oh, okay. go me ape ko ne ki annoying ho ta fa aki ene to repeat it ka koe ka ko ilo ko me be he fitu pa ko internet i ko be taim ku pe he internet o tamai na to ongo le rea pe ia Taka uto ki. Okay, sai. Sai ka u ki huangi ki tu apa tu. Koe. Ko ilo he koe o fai pe time he te telefoni koe me murini ki tonga pe koe ka fanki fonu he paseki o ku tari me koe telefoni o ku te ongo ki te rea tu hange ko repeat e te rea ka koe ngā ua pe me pe he interneti ne holo he ku ke kia fu setting fe ka ke koe ko ngai tau ki tai pe koe ngai koe na koe kon ko wakai ko mo to mai mo ta mai ku ongo le reia tu pe ko mo ta faki ka ko hinga fo ko ku repeat me telefoni ko piveni ha dai ko gure ai pe ku ki annoying ki ai ne repeat ka ko ku ki tu o to ki feinga ke lock in ni mai ka ta to ho ko i he fata la no ko no ku o fai ki ai se ka wa ki pe ma tu nga ko ku ai fare area ke ki no update tu nga ku ga na ia koni ku Okay. Koia. Koia. Koe na tangata ko he lau e whamau. ia na He mo lau e whamau. Lau e whamau i he kupu o noua. I mua he liu e wana hong pulu. Nai oange foi privilege koe ki whare area. Ke nau hanga bena tolo titemene nau rules he. Pea pena kai ke toi kau e whakamau ia ki he nehanga o supervise pe skuta nais mahamea o whahoko i whare area. Ai ko taimi a koe ngau e koe lulu tawa he taimi koe. Koe hape nau whai tutun nau toke nau wahenga. Ka toa mea koe nai whai ki mua ia he ririu. Ka koe palo pare mafo ki e solo he kusio. Kai ke nau hana to whatonga i koe ririu koe he wanohongo fulu. Na uhi ngai ke alu ke ngai moni i mea whakatemo ka alati. Ko pau ke tali ui. Pea maalunga i la oi. A koe jaha tahai o vai o au pe o ngā wea he whakamau. A ene urifea ki he fuakaua. Mahuinga. Ka koe kupsi i ono ua. Kupsi i ua e ono ua ko ni sultone. Tu ni ai. Ko ha bills. Ai koe lao. Ko ha motion. Ai ko ha fuatuu. Ko ha petition. Ko ha toitangi. Kua pau ke nau mui.
Ke toi tu ni. Ai ko foi ma fa ko ni stu tone ya. Pa I he NPH. Pa I he NPH ka ya ha me au fai ale au mau I ko ni stu tone. O wai ma fai le vai fa mau anga ke nau. Ke nau fa ton mai. Ai ko foi tu ngai ko tu ni. Ka no fo ki he. Ko me ga ma hanga tu ka gigi me atatau. Me atatau ka je toi ke he koe palapare ma koe he voto no confident pa bauna os ilo pe ka kaina os whakamala ala mai funga e lau ai tohi tuaki pana whahoko mai he sea os pe lau tohi tuaki e lau mai tari he koe konga pe ia e whakotuku sio mahino pana mai os koe apa mai rewa ke tipeiti a whalearea tak minute hongo fulu o tala mai ka tawa po uria ke hepe ko mo ko se ko foi mafuri ko he osi ko lau he tawa he aho no ko september o ku of carded mautoluia I mean ko awia ko ta no plau ya o na of carded ja he na to ki ilo ba he time na tu ai pare mia foto ya ko ne foto ke o te mau muy he fie mau ko ni stu tone ka mau hiki ni mape he kuosi lau ai tuaki mo tari ko me na ho ai ka na ho ka na fiu ka na pe te ulawa o persuade ai sea ke tau ke mau muy ai na to pe me ni ko nga he na ko si ka ma ko sa he u hopo kere ai ta tau ai pe na fai tutuni ai minista ia mo ofisi ka na ka ke muy he lao ako tutun na dori he na polisi mo na me na loto ga minista mo me ana he reverse ka do he fa ma ulahi ia ai tutun ko ya cancele u resisita ko ya o makatunga he ke muy hono fare go prescribed procedures o mai he lao pena pe mahino ko ki he tu go ko tutone he kai ke malava ke mauhiki ni mai. That is impossible. Ai ko me na be ko fare no havare. Ke tu wa me pene ta fa ko ni sutone anaia. Ka ko tau hanga pe ko no fatong le ko me na ko na pe. Ha we fa hai ta la mais. Se ko pare mia na ka puaka. Tu mai pare mia. Se na ka yo ka puaka. O ja ba tra mai le vai sai te wa ta tu ni. Ai ko taime na go ngo ya o kuna tula vare o kai ko winga ko hakulau ga na tol ka ko na tula o hafainga fai tutun fra hoko tutun pe ko vare pe une fai me ko ya ka ke fai ka ya ko ka ke fai ka ta mai le ka ke fai ka kautaki o hafonua ko me winga ko aku kana o pe fo ke fra heke ke pe hatu me ni o ya o fra la nai ke mau higini mai pe mato he ko nga pa to pe ko pe ke ula wa tange fo kawa he ko mau fo kawa pe ni te mau tauhi ke ma oni mo hao ai ko ni stu tone ai ke fo manatu o wi kai pe ke afe mai fo kau kai ke ko mahari ko ene hoko he ko hanga he foi events ko ya pe foi incident ko ya o mai fainga mari la ki a uia he whakaukau. Ke u analyse o lelei ai tuku aki I pea moe tari. Analyse o lelei. Ka ki au ko hango whakamao popo. Ko whakamao popo pe ke mea lalahi tolu. O talanga taana ai kabineti. Ai pare mea mo kabineti ke whekau o mai me he taloni. Ai ko whi una talanga taana pe kuru. O ma popo re nga tuku aki o pehe o asi o na talangata pa pe o mau ina he nga tu ni o fai he pare me mo kabineti ai ko ni sutone pa ko ma popo re nga tu ni o asi o mau ia ko ni sutone pa ko pehe ko pe ku yo kita pe ku kai ke tau ka ke whakapoto ai anga no whakamore ki tu hau e kakai ai ko foi ko nga figa tolu e mau
o fa ma bo pole va ulao bo fonga nga we o asi mai wai ai no ai tu ha we kakai ai ko pe ko fainga mari ka ku o hange ko gulau ai mari ko te ka we te ka sol reise au ia he ngawe ke sekula e taimi na ku te fare area agare vai mate o fra ilo leva ai fare area ko fra ilo ave ke so review ke tutu ne fa mau ke foi hiki va henga dai fai e wano atavalu pero mari pe o foto fo que isso te ka o ko me o foto fo que a committee que now look into investigate mo civi en awe lulutai pe mo resolution que ta ofia que hata fatau e waka kampe kire vai pure anga kona os fatau waka na tol ka ko paanga ya ko paanga pure anga ko paanga tokoni hanga tonu pe Australia ki he lulutai hanga o he mea koe fai tohi rewa ai whafunga e watahataha o eke ea ke hai komu pena aha paanga tokoni hanga tonu e tari maha komu lo i pare mia aia na koe nau paanga nau dona mai ke pure anga koe budget support polo kala ma whakatau anga mahenia o nau o mai ngahi development partner ai polo kala ma nau paanga budget support ta mai rewa e komu ya lo i pare mia aia koe nau paanga nau dona o mai ke pure anga ko discretion pe ai pure anga pe te nau ave sirini ko nau o mai ki fe ka ko nau tolu ki me Australia o nau tuanga mai paanga ki fare paanga ki pure anga ai ko ngahi me ya ko sio le vai ko nau hanko to o sirini ko ya o tipo city vakapuna aki te gai ke ti crea mai he patseti ko mau ia ko nistuto ne ka to e umea ko ya solo pa ko fia pa uia ki taimi ko ki break mai na ku ha ko ka to na yo te ha ma me ko ka to ko ha pe pa mo una pe ko ni vote of no confidence ka na fa lo to la hi ke ka fa fonga ko mo fa mai o lawe ai na utari te mo ilo ai mio i mo loi ai po ke foi fe hui mari e na fai he whakamau. Taimno na whakiki ai kauloia gogo e whare area whekau aki. Na moe sekula, Koe pehe gogo he mea. Koe hae mea manawa si i kia ia whare area. Ke o mai o tālanga i mea goia he whekau aki moe tuhau. Hai hui o ngau e kai sekula. Ai poko hae mea, ai kone pehe poko hae uhinga. He koe unga koe, he koe liriu e wana hongo fuluna, ai ke toi moa akaunta polo ange kautaki, panau pa rule of law, maalunga. Ke mui ki he lao. Ai koe ngai principal whakate muka halati a koe o whenga ki ai a mamani ke whakamao popa ke mea hui koe covenants, He te koe mea te ne lava ti find my good governance, my bad governance. Ai ko tule re ia ko ta no ke sol. Ko he maheni pe fok ta doria piveni he umea pehe koe no ave takai koe tohi takai pehe na whakatau mua pehe ki he no particular thing he time. Tau whiwhito dai o tāpuni ai whare area ma umea ko ia. Ka kua hafu mea matua ki mahuinga o whia mauai. Hono mea pe koe ke hinga ia ke lotonga pe ne awa whare area. O ku kei whai te me mono takai holo ia koe ai tohi me mea. Ka koe ne tu ia koe aku o ku mana tui whoki e hoi ko osi na tatalange ki he ka whanau kulahe tamai kau tama ke taki iafe mua ki he whai puini uruaki pe whakatau whakapuna kuna o whie whanongo lahe apito ki he umea koe na ta ki tala te watu koe he ta programa ko osi ki he wakapuna. Koe ngahe koe tahai ni isi ulahi ni o ku whie whanongo kia kakai. Pea kuhange koe tari koe na o mai koe i he vote of no confidence me pure anga. O ku mahu inga whoki whaha wakai ki hongo ta whaaki koe ia. Pe koe hae mea ko ke tuunga koe o whakatau wakapuna koe ni na taki i intro koe ke kakai he wiko o si e piveni. Koia, koe lau monia.
Koe pakotunga fa fa e sio. Koe kono moni e solo ko nga he oku apies oku loya ki e fonua. Pe o koe ke naulawa fa ma opo mai e nau ngahi whakamatala he. Koe kai tukange ka takau fru he tari koe nai o mai he. Koe tari koe nai o mai. O go whakapapa ke whakahoko atu. Ai tuunga o kuiai ai whakatau wakapuna o hatu I olunga. Koe ngahi maka maire kotoa ai whakatau wakapuna na e tari mo whakapasi he poate ai kautaha lulu tai. Sai. Tu mau internet o te balmalema ka tau afike lulu tai. Mahal ko tu ipeo ki top down malo ko internet aku hinga ki motuhia mai ai ta faaki ko ki ai fofonga ka ko Viene con ki yongo mai. Iyo. Ndai ka je onga te fam dala. Na yongo mai ho ki lau mai ko ai ko ye. Bonga ulaki he. Dia to ki tu. Okay. Sai be ki tai be ko tu be ki tire he ko ki sim card ko ngawe ki ko ki sim card ko tonei mai he matapure ya sereria o roaming he time ko folawai o ku ai o ku ko ye o ku ne pe ai data mo me o ku unlimited ai data ka ko sim card lo ko lo ni fish sim card e nia Australia ai ka pau be ki tirei I tuanga pe he ko tu o pafa pe ka toki kan toki wilisa ka whakamatala ai mego ko whakamatala ko ai CEO ko ngawe ka ato ko no fat ku toki mate mai pe ai me. Ai ko tu fuki aku o ki ai ku hange ko me ko ni fa mai piveni ku ngawe ki sim card global. Ko ni gongo mate ni. Oh. Solo. Ko? Iyo. Ko ia. Mahalo ko time ko Filipi ai ke u lau ko ai tari Ko ia. Ka pau te ki hanga o te o ke mau mea o ku ke mau ai ki tohi ko ai tari mai ko na mai ki whare area o ke mau ke hanga o ai mai ki talau mea he ko ngaka wanga mui ai na tula ko o mamio moi mono ko ni ko mau e au ko mau e tari me kamata me na tari ko pe mai taha poni ua ikai o ki na ia ki whakahu mai he aho taha wha ko mea na whakahu mai ki matu I tohi ko na ase ko ua miliona na deposit ki he veiringi pe wha poni ua ni ma miliona na deposit ke Bank of America Koi. o ke maa ki tohi ko ya Ko hanga o fasio ki tohi ko ia ki nga ke hake nge tau sio ki ai ko ngo foi tohi ua ko na ai ko na ave ko ki whare area ke hinga ki ai o ia ai ko na ave whare area matu I all spark from there he ko au na hanga for tu ki whare area ke ai mo hatu tu na whare area resolution ke ta off ai pure anga mi hano to negotiate ke whawhata waka o spakai o mea ko ni pa alwai pe o as ngai fo matala toki as mai me aya nai kai ke disclose he patseti pe o mai ki fale area ha fa inga mea
o tu tu fe ka mo ka ta ko ni ka ko ka ai pure anga Koi. Ia ko mau to hiko ia. ko ia anga ki ai me ngi pesi la ki ke ta ki muy be he ene Aia o asi mai ko to hiko ia. O pehe o ko fa apa ke whakahoko atu ai tuunga o kuiai ai whakatau whakapuna o kuha atu I olunga. Ko ngahi makamaire ko toa o e whakatau whakapuna na e tari mo whapasia e poate ai kautaha lulutai. ko ia sai ko fe mala la ka tari kita ko poate ke tau tano nge poate ko poate ko pare mia se ai to kon se ai to kon pare mia tari kita e minista panga tari kita e minista infrastructure pea moe CEO e kautaha ai ko nau tolu na nau tari ai ko ha whainga mea o nau collectively responsible ki hono mau e ko ni sutone mono ai ko whakamatala ko ke anga hono tispese sirini lolo tonga ko ako nau tolu pe sea he kapneti nau tolu pe to sea he lulutai ka ai le ha fahinga fai tu uni ka involve ai paanga ai fonua public fund ko pau ke disclose kupu tahiwa ko ni stutone kupu ni matolo ko ni stutone kupu fituvalu ko ni stutone oku hange ka mo kupu ni mano ko yo mana tu itami on top of my head oku mau ika to he ko ha hungo de mau I ko requirement ni ko ngahi kupu ko ni ko ha paanga ke pay out I me fare paanga ke to ha paanga pe ko ha no pe ko ha tute pe ko ha tuku hau ko pau ke hiki ni ma ke fare area sai ka pau re ke hiki ni ma ke fare area hanga re ma ni matolu tu ni ko pau ke hanga he minister paanga o report mai ki fare area ai paanga ko to pe na tana ki mai ha me ngai fonua development partner ha me tute ha me tuku hau me pau ke ne report mai ya mo la he paanga o hune hanga Spain fra moreki ai ko mau ya fai he ko ni stutone he fai tu ni ko na fai he poate ke na to o u miliona Amerika ai tau pe ko fa pu ni ma miliona tonga man tu ko foi loi ko na pe he na o mai hanga tonu Australia ki he lulutai ko spulu we ko foi loi he ko stohi o mai fra montohia me hai komu na ikai au pito ke nau totongi hapaanga ki he lulutai so e nau fa matala o mau no molo pe e mau patse support ave ke pureanga patse support o ave hanga tonu ki fare paanga ka ko pere wa ko he hai komu ko discretion pe ia ai kabineti ke nau allocate silini ai ko ne hanga ya o whakamala o no whano mai hono nima. Man dui nau ta no ko e nau tau wha ko he whai whatoni ate ke nau tola aseria la lopasi. Ko enu o asima aseria te ke e kau mea ko ni la lopasi. Ai ko rak foi loia. Ki laulau I vange natula vivo pehe foi para kalas roko. Ai ko e hoko ai na e fe unga whakatoa mahu inga e wakapuna fo ouni mo paanga Amerika e ono pa miliona wa kilo ni mamano. Oia. Tu ai. Wakapuna fo ouni, It's a new plane. Solo. So ko me ngo mali ko mau inga ko tau te kana you nothing na you ilo wa me ko taimbo na na pe ko pakapuna fo na hanga rewa o ku kolo rewa ai fika pakapuna
motolo siuri se motolo ko ini ko whakamatala o uncle kukolo ko waka fo o godo miliona Amerika ayo maino ko waka fo o kage lui vai be ka foi giket Kua os totongi kakato a silini whakatau, i he enea o mai ki a tahataha a kosi wafe ua tolu. Oia. Solo. He foi whakarea pe ko ia. Te gege u whetaula ki nā mo e whanki kau pisnisi iki. Te gege u whetaula ki au moha whahinga. Ai koe men koe ko ui koe ai noa ia. Kai e nauhanga o tokanga e interest e kakai te taxpayers. Te gege, eke pe koe ka koe pe koe. Ka pau te ke area he ngai amau na lahi pe ni ke o mai hao waka. Te ke ave deposit pa ke ave sirini o tuku mea e toki arrive waka. Pa toki tukuhanga e sirini. Ko te ke si o fonua ya halai ka. Pe ko ki lai air certificate. Air wifi certificate te ke si o fonua ya. Pe ko assessment tau pe solo ka pa te ke whakatau. Tau pe hange kono whatau koe asika. I he whemau e lao nei whemau ke alu e marini o assess e waka. Whemau ke alu e shippingi o assess e waka mo nau whamau inga. Te kia hamea pe heia. Tala mai be te gilau yange foi se desi. Ko ostotong kakato. Ko ostotong kakato a silini whakatau, i he nea o mai ki a tahataha a kosi wafe ua tolu. Koe hoko tange, hoko. Koe ale pau whakatau, Sale and Purchase Agreement, ko ospa mo oni ki ai ai ongo kautaha whelotoi. Koe lulu tai, pea moe Veiling Aircraft Leasing Limited. Si lau he pego ki forma pobre. Koe wakapuna fo oni o amanaki ke tau mai ki tongani i September wafe ua tolu. Hiri hono wari, mo whakakato ai ngahi ngā ue makehe o whakahoko i Cairns, Australia. I he tokoni whakapaanga ai purianga Australia. Toko koe whai maari e. Koe. Aia, i he tau whakakaukau. I he tau whakakaukau. Koe waka o ngāhui i Cairns, Australia. Me he factory. Kau koe le whamatala ko bau e sol. Koe waka nai whakatau koe waka meisi aina. Kau koe koe waka fo'ou. Aia na e ai whakakaukau ke o mai e waka ki Cairns o wari ai ngahi hingua si aina mo whakakakato. Hono ngahi mea whakatekinikare o whiema o kai toki lava puna i waka. Ka koe mea koe maari koe ka au. Ai koe na warea whelotoi, ostotong kakato whelotoi mo veiringi. Ka koe alu ai sirini. Koe alu ai sirini o maari ka au. Ka mu whakaukau ngehe mea koe ni. Koe waka. Au tau pehe koe ouna o kuisi aina ia. Mahi noi. Koe ouna o kuisi aina ia. Koe uripea moe wari. Whai e sereria. Koe sirini. Rank depositi ai 5.5 miliona po ua miliona Amerika. Depositi aki Abu Dhabi. Ka koe totongi whakao se palanisi. Totongi ki Amerika. Solo. Mahana e lawa ai pō kakato mo aho kakato nofo he tohitari. Ilo e kua whangatuku o kui kai ke whakanatula ai whakamatala kua mai. Kai ke whakanatula. Pea alu rewa e solo ki au koe pehe koe foi 5 miliona. Foi 5.2 miliona. Totongi e ke kautaha lao escrow. Pe koe hae na nau.
ai o nau tolu nau broker mahalo ai ngai whakatau e mao ngai certificate mo ngai mahalo heiro ka ko me ko na mahino ka te au na ku alu rewa o ki ku kolo e na website e na alo si o ai wase me na ngai news update o na hanga o declare mai ai na ngai e na ngai success story na ngai lava me na ku amanaki e asia haki headline e kautaha that we have strike a big catch ko fuika la hena tau ma he sales ko fatau e lulu tai na filma mo fa bonio na amanaki au te si o me ago ya he ko gulau hifo ko natula e nau e kautaha ko fenga they need to sell themselves so bil mo na profile ke mahino na lava o broker ngai fatau ka puna la la yo o ke ngai lau million kai ke si o ya kai ko alu ke veiringi ko algo que veiringi website que confirmação é para não mencionar não foi é que não é nada success story I did not see nothing then now fire vai feito taki e América mo ngai feito que no sila bem mais seria que não que look into it yang que me agora he ko suspect o ku na hanga full a fare ale na hanga lo ya kia fare ale ko e fa hoko mai me America ko na wo be na toria ke na toke e ke ona tolo ai ke tipo city ai tola e wanoa ki he foi fika account ngona o mai go he me o haja go ke panke tamai ko ja fika panke pe padu te tawa tai na pe kitaya ke te alo tipo city hasiri ni ka fika account ko ke fe ba ya ke pe ke Wat ko foi fika account go sai tau pehere wa solo o kai ke utui e fukonga mama teknologia mo update me go computer mo kai me pe e ke hoko mai ai e fainga tau pehe ka pau na pe go excuse some mistake na ko foi fika ke he me foi fika ko na kai ke utui au ko ti misa polo e fainga level high level be ni me go tala noa e so ko foi lo ye ta ta ko ja account be ya ko me ai ko mari ko fa matala ko mau ke lava vakapuna ko ni operational it may take another 6 months ka tala mai ai ne tau mai September ko miniti ko fare area ko ke wa September solo ko ngai mo ni me ai na ku loto ke tipeiti ke talanga ke authenticate ai me ko whakamatala o mai ke kakai e fonua ke tau check e credibility pe atane nei pe mon be e ke whakamaulai ko haka me o mo wili fi ai ke o mai ai hiki wa henga ki fare area ke talanga after all o fe mau he lao ke mo fai pe ai ka munga o ke ai ko foi ve ta tau be te fai fa mau ko ha ko uhinga na ke iri fi ai ke tipe ke ma ala nge ke ka fa fonga o mo ni Kapawe tuku ke heange ai me ko o ku tatala no ki ai I he tohi ko ni hanga ko tala no ko he paanga alo fai whakatau ia ki Abu Dhabi, ki Dubai. Fai atu alo e wakapuna ia ku tau ngahi mai me Australia, me Keynes. Alo lewa totongi hono ua ana ia ko ngalahi ko ia alu ia ki fukau taha ia I Amerika. Tuku kehe mea ko e whihu ia ko ia ihe mea. Ange ko whakamatala ko nuk tatala noa ki ai. O koe konga ko seatu o mahu inga ke whaha wakai ki ai. Ko tari ko pure angana na o mai ko ihe time ko na ata mo foto ko na foi tari ulo aki bena na dala mai ihe na mai ko he pare mia lau ko fare area ko ka ta halulu tai o falere o fatatau ki he lao pe o fakafari mo fakalaka enelere ihe feinga e pure anga ke fakahokolere ai fe folau aki puna fakalonto fonua ma ai kakai o fonua aku ko nga ku na tamai fa fie mari fa tatau ki helao pe aku fa ia mai ka kai fonua aku ko foi fa ka mahu inga ia e piveni o mai pureanga
Koe whakakau na tau pena o mai he kau whakatau koe asika. Same. There is no difference. Whakakau na tau pe. Koe toi mai ai nau toi mai e nau ka kia au koe. It's basically ku nau whakakau ware kakai. Ke nau hiti mai he emotion. Ai kakai o ko mea. Hange ni ko nau tolu pete nau lava whakakau ko mea. Ko lota ko ia. Osi tau alwa te lulu tai. Ai real tonga. Osi tau alwa tu ai fly new. Tau alwa tu mo Fiji ea. O nau offer solution o ku maa ange kai le ange service. Maa ange ka kai fonua. Ka solo he kai ke uhinga ko aku te ke fai pe ki ha business. Ko mea ko ke mea ko ke tuku hau e fonua o mai soko o mai hono konistu tone ona o mai hono konistu tone ona mai mono lao ko mea ko ke hau ai ho whakakau ho opinion ke whakaton huia ia ki ho mau e lao that is tau te whakata ke wata asol Oku ai ki fehu enu o mai he ni I ko ni ke ngā ke ki fehu ia tuange tu unga ko ku ia ko ai tala no ko ki he lulu tai fe ko miti o e ke mai ta pe fe ko miti ko ni ko na mo fotu I fare area ke mo vakai ai fa auriri ke me lulu tai o ta ofi mo na do ka areva ke osi ho mo fatonton ko ni ke vons pe ku ha tu unga ku ia ko miti ko ia e komite ko na o si se va na o sa da na tu le pe komite ho ko fare area ko aseni tape I fare area o ku ka no freeze ko tai mini ka ga fa to ko fangi komite ko ngawe nga main pe pa le pe ngawe ko ya ko nga ni ta ma inga I piveni he tu ko he to hitari ko na o mai o mai ko ka mo tolu ko nga ni mari he mea ko nga e kuna hanga o mai ko e whakakau na o mai he o se ko na ko nga ulako ulawa tu na ulawa tu pa na o mai rewa whakakau ko ni hono tahapo tolu ko uhi ko lahe nga hita mahino mo nga hi whakamatala hala ki he lulutai o atu ai whakamatalan pa na o tala no are historia mau mai wakapuna me umia ko ia ko ai aku I he tu ko mante fo o mai ni ki fare area ai aku me ta fa ko e pore anga na ke whakapapau I pe o ta imagino nga me aku tala no ki ai kai ai ni I ko nu tala no ki hangi ko tala no ko ke lulutai fai pe o ku hala nga whakamatala ko tau fai ke lulutai ko mari ya ko mau pe ko ka ke brava ke muy da he na oski analyze o le me ka ko mari ko kia ai pa ni hanga fra mama ka tau tolu ai tala no fra campaign mo tala no ala nga fonua o ka ke mo oni ko nga tala no ko ke mo oni pa ka we nga hi me ko hanga ta na ke fra ma popo ke hokot ko no impeach oi kau pare mia pe mo kau loi go ni he ko na mo ni ko no sai he na ko nga ia na refuse ke ti pe ti e na pore I mai ka ba wa me hala pe ave fa mawa ka ko no fo lau le hi fo ai tu ni e ka mo impeachment ni o ha o fa maula hi ya ko tu ni ko ya ka we fa maula ia fa tu ni ko ya ke ngai metal floors ya we ko yo no fa ya ke pe na to ton ke huo ke honi mahema pe ke huo ko ni mamatau ka yo ka wa ya ko me pe na ko ka wa ya na ke huo he pe tu tai fa lao ai ko me ko to ka ga ko no mau e lao ko to ka ga ko dau tala mai ko me le na na fai ko ko issue ya e ka pare vai ka tau muy uraki e solo so ka me mari ko ka tau
na wanga foko o fehu ia puakala e na fehu ia he ko nga ke ulava si o ko fuakava o ai mo oni ko fuakava ke mautara ngo fua ke tui so fuakava ka ke pe ke te hano te mai pe tara ngo fua ta fehu ia ke tui e tara ngo fua ka kata pe te tara mai ia tau he ko ni sutone ke maoni ko foi fe paki ko ia tai mena u pe he o fe ma ke hano ki fa tonton ka ke sio ke me ko ka to nga fuakava ko ni fuakava fa mau anga fuakava e kabineti fuakava fa area ko va ala hi tolu o pure anga e ko kupto no avo pe kupto tavo ko mafai pure fo no vahe e ia ke na sino la hi tolu ko pe na fuakava ka to e na fuakava o ku tala ko fuake na fio o pea tau he kau di sitone maunion kage swano ko mai ke me ko mari ko fuakava ko kau palangi ai kau fra maulahi o ngawe ke na to foi rea ko truly loyal o wina ke tau na ke tau na ko fua pa ko ilo ngai tutun fra mau pa ko ngai fra rea ko ngai tutun fra mau kapau hala ne afio o ne mau mai ko di sitone o na pe na fra rea o mau faka apa pe ki ene afio ka o mau tu yo farei hala ene afio ka ko loto mo atamai a ene afio e tau he konistutone e mau sio ke fuga sio ka e tau fuaka faka tonga pa ko me ko no fa ho ha aki ai tala mai bege ki tala ko fua ai o kai wa ke to la mau tau to le fainga loyo lo ko fai he kau palangi neongo pe hala ai pea o kai ke nau talango bua na tol ke appointment o fai ne afio o na wa na tol fa ton mo mai pana uhinga pe ke sai ke osi ho fua kava te ke talango bua o ni sutone fai re ho patongia pa ke ha ko talamai ko ke tokanga ko kiai ko ke mahuinga ka ko mahuinga ho opinion a koe ko me ko na pe ko business pe ho kui o fai ho opinion ilo business pure anga o fai agela winga e sol ya bu fai teri ha pe me ku kui o ka ko winga ya pe te kui ko no winga he ko to kui pe o netari e te fai teri ha ai ko hei kai ke te ia e lava e hataha o whakatongia e hani whakaoko whatongia i he whare area pe ko pure anga o tonga ka pau tene whakahoko ia o mamao me he konistutone hange ko gulau o i toka ngatau pe o ke huo o here pelu pe o ke huo palau pe o ke huo ni mamatau pe o ke huo ni mahema ko me ko toka ngau ke ai ko feituna ke huo ai na tai whakalau Mana tu iko ki e piveni na tau sianga ai tau wala ai kui ko nga ke apa na tau siu i foko grandpa oh we grandpa piveni te kita ki pao sa ki moi foi konga ko ni ko foi konga ko ni o sio ki ai ka ku ya te kita fao sa ki ta programa a ni ai na o si ko na o mai ko nga pui tu a na tari tamai na e hu fe man pu na mama misini tamai na e hamba ko re ang he real tonga ke na whanga o fua me ko ia mo ha fua me ga ona wa ore ke taimi una tala mai kai leva ke te whalaanga ka kai sinia ko i loto mo le leva AOC ko real tonga na alu na tolo fotu mai ki fotu ka ta wakapuna alui fuai e na whamatalai hoko mai mo sai kolone haloti o alui fuai na whamatalai ke ngai palapare mo ko na hoko na makatu unga ko na whakau ke ka ta wakapuna ko ngai ni ko o kumari e pa ku wai ni to ko lai o ku na whakau ki ai o tau mo oni pe pure anga he ko ume ko ni ko fai mai kakai ai na pe here ba ko whakau ko ke whakalere ka ta wa puna ko na ke ko whakau o ku kai ko ke kumi pe e paanga mo tupulahi taha e ala mau e ha business au taha me he kakai
喂呀，所以個咩嗰個而家佢肥內冇嘢得，佢嘛應該有個搞個嘅係輔助個 committee，我時候啊，第八類啊，佢 fly new，咪當啊 present 嘅嗱係咩咪發嚟咧啊，佢咩那鬧過咧，不過嘛我有嗌上門佢啊，佢咩那鬧過咧，佢肥 lockdown 個 COVID。佢mau na hoko ke sapa ko nau kore ko currento a solo taimwe nei toai me na currento le wa he pure anga fisi ai e a fiji ai nau no na fanga walu 5 miliona ko foi me pe pure anga nau kau he me ko currento a ka tuange pe sector a ko kore ko na fai pa ko ma o to ko ya solo ko kore na fai real tonga ke hanga mo he pure anga ka rento ai nau no ko fitunga ni manoa ko 750k ai ko fitu kilo ni manoa Amerika ke replace ke foi misini ai sapa hoko ko ne mau ko ni sai ke nau ka rento a ko grant sai so ke option ko pure ngai ke nau tari na to ka no inga he na ye nau interest he ka ta ba puna na nau sio ya ko opportunity ke nau to ai fainga mari me tangata business ko lau ta ko so la he me ya solo ka pa de tau no fo vete me ko ni ko henga itonga o tahape ko fare engineer magapuna itonga tahape ko feu I ko henga ahai ko tipa lupe ko hai e kauta engineer itonga o kungawe ake henga ibu baka e nusila ko tipa lupe hala ha henga lulutai hala ha ka engineer lulutai ko pare mai ko self interest ko ni ka te tawa o pe tanto ke so ko me ko fa pe mo ma mari pe ho mo lo I te tau mama pe so ke foi manga fago ya ke nau current to a fitunga ni manoa pe ko nau alu foi option ko ni foi option ko ni o costa country moa riunga fangea we whakamorea it costa country moa I he foi option ko sai ko nau tala no ko ka senior persons ko ngai ki positionia ko ka senior person ko ni na train moa ko he real tonga so ke ilonga ko I for self interest na no for he pure anga kai ke nau to kanga nau to ria ko assets mo ngai me ga do ono training mono operationalize for system airline me aka do a real toma ko na hanga pe o fa heke e ka senior person mana to ko foi taingo ni na kai ke to fa hapuna mate va ka pe loka pa fa me lockdown ni kai ke to fa fi for lawa ko fie mau foki ai kai mi goa ngai mea ke haki injection me pure anga ke fa mo ngai sector go ke tango ya vai una mateu mana ya ki tango mana ki reduce va ngai ka senior pese sai wai me ya ka hoi composition ko ya ko tama engineer kai ya senior kai ya tama engineer ya lulu ai lulu tai he timing hola mo tamba ko na mawa me he bea hola na wa ki ase ria na kai ko ke na ke lava finga wa ki pe mo ka o atureva ti palu ene tama engineer kai lava o ma we na license ko ni ko sto mawa mo tama ko ya so na o mai na to ku engineer tu me fisini kai lava ke na ke ma we na senior person ke me ko ya ka I he kostia rotongo wai pe ka engineer I tonga yo ke tai me go malo ya I volo pa malo ya self interest
Ka pau nei na hape na tolo o ange ai current toa. Kai ka hasiri ni more. Ko na hanga pe o current toa. Kai ko current toa ni hani ma miliona. O hange ko no current toa me ko slow. Kai ko current toa ni ai valu miliona hange ko me ai malau. Ko current toa pe ne ki fitung yau ni manoa 750,000. Less than a million. That's all that they needed to do. Simple. Kakasio. Pakai nga tayo guay henga ke seve sai wakapuna. Pako mena na wiko ko kai ko hena alta engineer toki alupe waka fuck. How? Manjo ko waka ya ko ospe foi puna foi ho fi hau. Fe ma we ngai maintenance ya ko me fa engineer ya. Alu fuka u. Pe fale le waka ko ni dai. Pena os ma we reporti ai mautolu ai advice pe me solicitor general ano mau e preach ko ai lao ko civil aviation ni ta ha ka pai la tema lah ai mau ya ko dau pai ka hange ko hange me ko ni ko kupe nga so ka mo ma wa ko la hang ko fute ka he kupe nga ko mano wa he kupe nga ki ka pe ka ko ni ka ko nga pe ta fatano ka ko o si tatai mi ko nga fatano ka he ko lele ia e sio ke anga e tauteka na ka ke fa amana ki ke foi hala ko alwa ai fono anga e fare ale fono ka ko uhi ko na fai hala o alwa ki fa mawanga o tolo ile vai a fare ale ka o mai ai me ko ni pe hene pe he ula yang ho mau taimi pe te lele yang ho no tipe ti ai loi mo takala e fono he time go e to foki ai ma do na to fa mai be na ki taria na toria he harmonite tu fa mai harmonite pa la ure vai tu site o ke pure lu na te ke la ya mau taime mau toria ke mau lau ke analyze o piki ka kono mo ni ko la ya pito pe ai ta fai to ton mau lau o ka ko me te pu eso ko tutu ni ko tutu ni ko tu ko ingata o fare area ke na implement e fola fekau ko foi fare fola fekau me talon aki ho na tu ko ingata pe fola mai ne afio ko business ko business ko me ai private sector ke mo wa ko me fonua te mokala ngai fonua te mokala kai foki hake pure anga kai mafoki hake pure anga o fai honda o fatongia ono fagalere pure anga ai ke fai na dole me go ya ko me go mau hanga na ke te ni tu taimini ko ya go fi very peaceful se ka ba na na uno fa ho no fa ngon ke foki bitonga anga ka pa ete ka ko mahino mai go ni ko fa go mahalo fai tikile mai pe tu tu ne fa mau e ka ka ko os mahino ya halfono nga ku pe ko fa mau ka ke mau inga ke to tiria pe mo insang chini he ko os akuri pe afare area e mau to ina fai ke withhold hato asenita ka pa de na to ki mau pe to mau inga leo ke ne hanga o execute insang chini ka ko e timing ke ore va ke judicial review ka go ya with confident tata be confident ya ko ni mo confident ko ta hopo hopo bribery oku mahino abito e fadala no agoni ta fai ka hange ko lau fo ko nga ko me bang ko o se ta taimi ka ko oku kai fo ke ta ilo ipiveni ene tu da ni hange ko ta mai ko fly new oku la lo pe ku ke interest real tonga ke na ke hoko atu se besiko ne ta ba puna follow fonua ko ka pa pe he oku fala ba le ba ke fokakato me gona to fola ke ai tu i ko tu ko real tonga na na ko le foki ke o mai ha tohi ko nga foki ko na policy ko domestic ko open sky ko me pena na ko le na to ke kilia mai ko ke lava ke interfere pure anga ka tuange me fa technical ka na ena na os mau na dole mo vongo vakapuna eua
o na o whakapuna e ua, o na utari ke kiria me pure anga, he ko osi akuri e investor a ia ke nau, he nei, osi mau bene ngā wea nei a. Ko e mea koe ke fly new, ko e na e toka arang pe fly new, ma ko ngai mahina pe kon ki muini o anga o presene na mea ke ne afio pe ana presene mea ke se ana aku ia ia. Mo na foto tu ana autoria na os mau ko foi mea pe ke o anga guarantee me pure anga. E kai ke na interfere ke pe ke na na tolo o fainga ta ia ai. He pena o mai e tohi go ia pena. Tohi go ia na toi tolong ya ki pe tohi go ia ke minister. Ai utala mai o open sky kai tok makatunga pe ia he lote pure. Ai ko ta frava mai ni mago ka sina ni mago. Ai ko me ko ke pe ko te o te guarantee go ni. Kapai o ange guarantee ke hongo tau taha ko ni he ahoni te na operate pe bongdong. Ko me ko confit na wanga frahu e umea ko ni ki fare alea. Ko confident kapai ekip te bede na ki pore mai ko ke mau fe ai wakapuna mau to ko ngau mora mau taimi ka mau mo be ko no o ange be ke private sector ko ne operate ha pe ko ta ko kuinga ya kai ko excuse ta o pe ka pa e kai ke fagale ru dai kai ta wakapun hene kai ko na kai mo onia na uhinga na to oe mea he nei ke hapal pare mai taha no farere mea ko ne kore pe ke na guarantee kore e afisi a fanga o valuni ma miliona ke pure anga afisi time nei lockdown nei foi time da taupe kore e bri tonga e ko fitunga o less than a million pe tari afisi ia tari afisi a guarantor ai afisi ai go taula de to si ai con de ava mai to con de potau floris afisia kai ke talia e tonga kana alu na toria o fakale fa business o hange be ha na ki business I kotu pe o ki business I o vaca Koia. Pimeni o nga o ku te tato e hoko atu pehe u whaikiki kone u mea kone he will tonga ku interest a pita kakai na u whanongo ai. Tatau te whito ki he ukonga kone koko o ku disappointing ka ke he time ko te lawa I ko e tari hanga ko whotu u ko wadatape. O mo atu ko whotu u pe atu ko e na mau e lao whika whiha mo ha ko me lao ko e ku tautonu ke unte mo whai pehe. Ko ne ha ko tari ko foi tari ko tamai na fakala pe mo ngau foi ko ki tala mai ai tu unga ia ko ha la foi lao ka ta mai foi lao ia mai kano na doria ko foi manupuna na hu mi si ni mo me ko a o historia o mai ko ngala hita ko se ko ki ai he time ko de lao hango na o atu ko tala no pe ko service mai ka kai ko finga ke ma to tongi me ko wo ngole au pito ko ke tala no he me fakala ko na mo tala no to mana uhinga be ko me fakala te mo toki solo wa pe mo to fa de area pe ko I famauanga ka ki hoko atu he konga ko ya he ko time te la wa ko atari o ku kapai ka ke te fakau ke la ke umea ko na 542 te fakau foi ngawe le au piden ko fai he pure anga I futari le ko mai ko service mai kakai ko kai ko se ko totongi ai kakai he ko unga me pe ka totongi hoko atu ai piven he ka pau go hame o ke fe fra ka pau e lava ke tu o he wiki ka hau ko nga ka talere I utu kuaki ko no sai ka ke operate me computer ke lava o ko flu na ko steu te we ai ai funky mea ko whakamamahi ko ai nau ngau e ki ko whakacampaigni o tala noa mai nau tolu tala noa mau tolu he lao mo whunga ngā ue mo tala noa mai nau tolu he campaigni whakaofa ka te tāpea ka koe mea e whakaukau o whakaofa koe nau whakaukau ware kakai
na tala no mai na to he price tala no mai he service e lo tongo ya ko foi hai falut loi mafu au pito ya pio aku ya ka ko fie pe ko i lo hange ko me kon ke hange ko mau e lao tu fi hai ko ai pa ko tarina tau pe fale ale pa pe au ko fa na fale ale pe ke al kai ke wa mana ka o mai to itali ke o mai pe ai foi fa na fa tau ka ko sai ai me imagino ko ya hanau makatuunga e wange pe ko na ofi mai tala mai confidential ngai mo wa ko ni e sipoti pe au pe e mala ve ke mo pa ngai fonua o to tonga ke ha hopo nei kai ke tutu ni kai fa mawanga pa mo mai mo to ta mai confidential lo to ko ta mai con istruto ne ko fa more ka to me pa ngai fonua ku pau ke disclose mai ki fare area pe ula wa puga we foi kupui la pe ko kupui la we mai anga ho kupui la o kupure confidential mo contoreki e con istruto ne o si mai no pe kupalua con istruto ne is the supreme law of the country so ke mau inga ko con istruto ne solo wa ke tu fuakava tene tau ke con istruto ne ke mau ni oni pe fa ko ne pure a ke tu o fuakava ke con istruto ne ako me mau inga ko fuakava ka hai ko tau ai ko ni ko tau mai ko ni o fa papau ka hai ko tau fa papau ke o tua kai ko la bata muna mo ka ko o tua na tangaloa mo tau fatahi mo goia fa bito ai fa tala no ko ku fa ko biven pe malo bito ma fenga mali he honi ta to ki fenga we ka una ba ma ta foi a ho ko ke tale hoko to ta PAULA io sai ko monite tu site te inu silana ai dia yo tau goia au ka ma wa ki tai me ke ta he ko ngai to tongi ngai ko me ngai are ke sini o sai me ko katoreta ko at mo ya ko ngai foi bagatunga ngai foi to itali pe goia goia he ma inga bito ke tau hoko atu he umea ko ia ne ke ko lo tau mo fa to ke tau no ke mama u istiu ko ni io solo ko mahu inga ia fau ke mama kakai o fenga taga te au ke uie ne afio ke kakai ke poto na ufili ka ba ke ilo he kakai ia ai me au fra hoko I fare area se ka wa ko na tu hau ta ko ave ko hange ko lau solo na ko vinani te ak mo wa henga ko pure ile na tu hau ka ba mau ofa he na fa na ka mau popo ai ka venga ke pure ile pe ke au hange ko lau kamata pe e ku fu mo venga ke pay attention ke detail anga hono fa mo ke tu hau nei ki isi uia ko mahina ni foko mahina ka topa allocate fare area ke ai fa fare area tana tohi ke hesea o ko kai ke uhinga le rei ka te au ai whakamore tai uhinga ko ia he ko kimua wa no flu solo ko so ngai men ko pe te ke o liliu foi fasi ka ke tu ma o foi haka e talunga ke talunga me to foi fasta ta ko kimua ko he wa no flu na ke constituency office mo constituency fund pe mo haka nga uen kana ia ki mo go ia ina ia ai fa fare area ko fuko tu to ke sia o siange ai fu fa mo la fare area ke ai constituency office al mo na ko nga o ke ai al mo ni mama no ke ba ka nga o pe o mai mo ka kai mo ka office ko lo mo ka ko silio report mai ka na to ta na ke information o mau inga ke o mai ke fa nga ke ha mo I fare area pe teni fa ga report mai fare area hai rewa toi makatu unga o whaia ai whawhare area. Lo tongo ia koe pepe se ai whawhare area. Ko o si whakakato ia he ofisi.
Mea ni koe ko mau fatongia ke mau tokanga ki hono whakamore ki noa ia patseti. He te maulawa ka pau te mau ko me mandui nau ki tā noa whak solo ki he Pareto principle, he? 80-20% rules. So ki he, mau whakamore he, toi whakamore he, ka koe whoi mea ka koe au puti koe te nao mai, o tahape. Aia te puri kei te rewa e wheti ia, kana mau mei lawa o whakahawhi e whoi whakamore e taha, he koe e ti en, koe whakamore koe ia, o fua he kakai. Aia ki au ka pau nei tau pehe, to o mai fo tu ia, ka tia me pacheti, so ke maa. Ai ki moa efficient yang ngā oe ka ige, pa nā ko ige sea, ko fotu wat, he kai ke, ko tonga ta fit, he kai ke ahi ko whare area. Urakia, ua, o mai allocation ia nei, o mai ke wahe he kau, ngā oe whare area, mai kau ngā oe ai ofisi, wahe ngā, o mai ia, ke whakarere ia ke drinking water system a ngai primary school. Aia koe ngai foi filter, he? O whe maa ke o mai, mana tui koe, ko te algo ngai ofisi koe kau minista, o kuai pēa ngai foi hina vai, te ki I ki tau moko pau maa. Koe ino koe whanau ako, whanau lau tohi koe fupaipa, mai tau taimi pēa koe pēa tu pēo, ki e fupaipa, e ka pana e toha ku maa moa moko monga whangi au, he loto si maa de mea, koe ino ai pē, koe ke aha. Aia, ke whakaukau ka aku, koe uina mau whakawa ke whakapoto I o mau whatongia whakawhare area. Ne ongo koe tūtu unia ke o mai sirini, ke wahe aki, ka koe foi mea motu anga maheni whoki. Ke o mai sirini ke wahe e ka uwe, ke tānaki mai mea ku o tānaki pia he ofisi. Ke au koe whakapoto. A ofi, ai wahe noa ia koe, o mai sirini koe ia, ke o mai ke whakarere ia ke drinking water system e primary school o wahenga tōna whitu. Koe uhinga pēa koe ai pēa kuia ke ngā ke nausio mo whakaukau mo mama e ta mai. Kai ke? O hangai whako koe ulau solo. O kai ke tau ilo mea koe toa pē. Kau tāko pē, o ngau ke taki kasa he whanonga, whi hala whanonga. E koe whai mea, whai mga whaia koe ni. O kai ni usua tampo, ko koe ko I tau puta. E kusi hake kau whafunga whare area o ake. Pa koe mea ni ko utai maari e taha. O kai na te nau te takara te tau ni. Koe mea pewa na whakamataha mai ka inga he tau gosi. O ia pendo e whakamataha mai. Te kai kia whai mea ia taha e ai. Asi ko kawe kakai kaka. Ai a fusupo re si o pi ia ki nau tolu e. Mari la ya pito. Kai ke, au toke hoka kia. O mau loa. O fa solo. Oye, o fatu piven malo pito e fa programa au ni. Ta toksi ho wikahau. O fa. Ia. O fa malo atu ka tingi mo tolu e kainga. I he lava lere I koe tau programa e au ni. Pea ku ta fa malo fa fonga e fa tala no ak fai kiai. Hange koe na ku ki tasi sidi atu e kamadane nai. I he konga koe na o mai koe I he tari koe ai me koe vote of no confidence koe hui ke lahe tai mahi no mo whamatala hala ki lulu tai pa koe tai me tahu tau whakau foki oku ko tau tolu tai mahi no he tau whakau ke ai pe ko hai tai mahi no he umea koe ni lawa pe ko tau tolu koe ke tau loto fuki tau tolu lulu tai ke tau ilo mea ko toa pe hangai ko lau ke kau tamako nau whare area o ke he mea tau ilat mei tua me dai nau loto ai kau tatau pe me pure anga ke he mea tau siot mei tua ke he mea ia o kui loto ia I he pare mea mani kapineti ka ko inga ke whea taha koe ke tau wakai ke uwha matala ko ia kono o mai bena uwha matala ko inga ke tau wakai ki ai pe ko mea ia ton taha he ko uwha matala na o mai mei loto me whetu ko nau iai me kapineti ai ni ko ku whaia tau tala noa ko tonu mo hala ko me ia au ke tok fa mau mi apina ko hai ok tonu ko hai ko hala ka ko anga e tau tala no ko tau tala no he mama tau tala no he u isi ko ni e lava pe ke hala fa mdala ko atu e lava pe ke mo piveni pe lava pe ke ton pe lava pe ke hala fa mdala ko mai he ta fa ke pare me me pure anga ba la pe ke ton ka ko me ia au ko
tau mo tau proklama o atu ko to apenga mea ko ia me anga view ai FATUFONUA fo o ke u isu ko ni ko haau ia apina ke toki whamau i hono whakahono a whantu. Ka ko whamau la hi atu i he lawa e tau proklama he ahoni. Whamau ke kau sponsor ko na o si taimi lahi no tae whasifi ngai ke ongo atu na o atu ai hulu atu ai tau kau sponsor. Mandu yang e tau kau sponsor o na ngalo e ting mo tolu ai tau main sponsor ko e tau ngai proklama ko tau pe whahoko South Pacific Loans talik tupo pia mo South Pacific Loans no balungiau valu hiva valu hange ko na o atu he kamata ko ia e tau proklama ka ki ngadai manadu i pia mo tau wharekolo wala i he page facing store i loto nuk alofa te ke lava mao ai hafa hinga wala be i he whitutaki he whika telefoniko na o asia tu i he wafitu tolu ni no hanga ke tau me pia building lahi au pito hawhainga mea bete ki fia mawai te nau lava o maua tia katekoi. Ore kau ki tai mo haki whi whasi mo tae ori e tau whamatala whakalongolongo atu hono atu e mea. Ko ngā ke wha osi aki tau peki fwoi ka atu peki fwoi tuaki e tape ua pa tau ngata ai ko ngā ka e tau hoko ke tau proklama hoko. Ko e lulu ani koe o senturi lulu koe lulu koe polo ni koe senturi ai polo ai bak tutu ko ba hai amna ki fa ho ano ko o topa ka pau tike ke whakatau hao tikite pe ko hao te pile te ke to i he whakalata ko ni ko dik to sipe ai tikite o mo dol ko ku mo e ka ko stutu ku mo ka ke mo tokanga mai ke tau lulu malolo osiko mo abi o fa ngau eta tuang ke kakai ko ni ko ku na fata tikite ke na ke mau polo mau tol ka ke toki hao ke tau polo he tau ka hao ko ngahe ko nau ke mo ua ko he taun ka ku papau na ko hinga be ko lahe o ngā ue totongi he tau fika telefoni e na ko o atu totongi e tau polo ko ngā ka ke kau mai ke tau polo i hato na to si ya pite tikite ko ke lope te ke mau hao tikite pe kai pakapa i kai mo hao pe o no pe tu au longolongo a me pe tu ka mau polo pe fare mo hulu at ki se mai ai nai ben i te na wo wa ko na bi pa ki to ki hu mai ki loto ke tau polo ai ko nga tai tau ngai tu ko ke hauni fa malo la hia tu ki he lava ko ia e tau ke ngai live stream mo ku ka po modolo mo fia ma live stream o ke lava le re pe fa hoko nga ko ia i he tau live stream to go si fa hoko live stream he ai fa ma be ni ma ko na o si i he i me fraik ho David Avaka fa malo la ke na David pa me family ono ke ngawe aki pa me fango sai ani ai da live stream ke lava tokoni ke ta ngai proklama ko ia o ku falere pa me vipon media ko da proklama ko hoko adheni ko e proklama be mo e siu i moana freight services fereti ai o ku fa hoko aduia he ospe ni ma hoko at mo fret mo feturi hoko ataha ko e fa fango sai oni hoko aduia pa mo faifkau Salis Waka, pe ki a Mispane Waka, hoko e tolu, ko e proklama ia, ko e tufunga whanua alo au, pe mo palofesa, to e dāse o si olaftani, hoko e fit hafe e walu apo, ko e proklama ia, langa whanua ale mato e muri, pe o reki to e mandu, pe o hae proklama e taha, kina e amnaki whai ta proklama e ahoni, pe mo CEO malolo, i kare tahi malolo, fe au bunpola, ka ku e tok whahoko te hui kahau ki angai wakai ke tuu ko kui ai tau World Cup tau te whita ke tau team ko ai ki whawhatara no ki ai ki England ai e kone tuu ia tau proklama ke ahoni ka mo mea ka tau hoko ke tau proklama ko ia hoko mai